Nā ko te marae o Manurewa no tērā e āwhina nei te hunga i raru wana i te waipuke i tōna rohe i te tonga o Tāmaki. Koe nei hoki, te marae i noho hei pokapū āwhina i te wā o te mate korona, ma te tukupā herakai, me te whakahaere i ngā mahi wero i te kano ārai mate korona. Nā kua ara ake rātau i runa i te karanga te hapori, anei a muri wai hei. Ko te marae o Manurewa tērā e hāpai nei ngā whānau maha o te hapori, koraru i te waipuke. Kāre tēnei he mahi hou ki a tātou, he kamahi tātou tēnei mahi i ngā wā katoa nā reira, ka rongo atu te karere, kua tai mai tāwhiri, ranginui ki konei ki Tāmaki nā reira, ka whakatū tātou. E mohi o tonu ngā kaimahi, me mahi a tonu i te mahi kia awhi tātou, kia manaaki tātou i te hāpuri o Manurewa me Tāmaki hoki. Kua whakapā atu te marae ki ngā whānau tahi mano rima rau, ki ngā kaumātua tahi rau e whetū te kau hoki, ki te kōrero i ngā take haora, take kai hoki, oti rā ki te whakaāhuru i ngā whānau, ki ngā āhuatanga o te noho ohotata. Our whānau are saying they're still scared, they're anxious, they're really unsure what to do. You know, we don't know what a state of emergency is. They actually don't know out here, our whānau. No idea. What does that mean? So we naturally look for leadership from our Auckland Council, but again, as a Māori provider and a marae, we stand up and provide a Māori response alongside our other providers out here in Tāmaki Makaurau. Ka mutu, he kaupapa tēnei e mahi ana e te nuinga o ngā rātonga haura Māori i te tonga o Tāmaki. Kua kina tātou kuaha, ki konei nā reira, a kua nei ka tai mai te ua, ka tai mai a tāwhiri, ka tai a ngā whānau katoa ki te uru mai ki te marae, kei te waia tonu ngā kaimahi i ngā whānau katoa ki te, ki te mehemea kei te pai rātou, pēhea tō rātou hauora, ētahi kei te mataku tonu, ko ngā kaumātua kuia era e mataku ana nā reira, e wai atu ana kia rātou ki te ki mai, kei te pai, kei konei tātou, mehe mea pirangi koe i tētahi awhi, ka taia tātou ki te haramai, ki te kite a koe o tērā pia. Ka mauria mai ki te marae, haramai ki te kapu tī me te pihikete pia. We've been very fortunate that we haven't suffered as heavy flood damage as other parts of South Auckland and the wider Tāmaki Makaurau. We have checked in on a lot of our whānau here in Manurewa as we set up our team and our Māori response here at Manurewa Marae since Friday night, and a lot of our whānau are doing relatively well, and those that have needed support have mainly been around kai and bedding and clothing, so we've been able to support those whānau. Me he mea e noho pōkai ka hāna koe me tō whānau. Tēnā, toro atu ki te nama waia kore utu o Manurewa Marae, ki ngā rātonga haura Māori putonoa i Tāmaki. Muri wai hei, te Ao Mārama. Nā, mo te huna kua waipuke te au rātau kaina, tētai hoki te noho tahiki o hoa tō whānau rānei, anei nā whare whakaruru hau ka tuku āwhina ki a koutou. Tāmaki ki te uru, haere ki te kura o Leonards Road i Kelston. Ko tau e noho ana ki te raki pai whenua, ko te kūnena ki Pūrehuroa ki Okahukura, ki te whare ako o Sir Neil Walters. Tāmaki ki te tonga, ko te whare o Manu Tukutuku ki Randwood Park, hari atu a koutou rawa pēnei i ngā rongo wā, i ngā pūeru mahana, i ngā mea tiaki pēpē hoki. Ki te kitea he raru i tō hapori pērā i te waipuke, i te puninga arawai, tēnā wai atu ki te kaunihera o Tāmaki.